may buntag madal karon na ako sa ubos diri sa balay natin sa Kandingan. Kining duha ka babae kuha og sa kang uyab buntis na kay na may turo diri na gipalit nga diri gikuan sa gipalit sa among silingan diri gikuan gibilin maadto ang duha ka babae naupahan gyud ana siya kana pud kana ya, ang anak kini dili katuoan na nanguhag na dayon so naupahan jud atong kuan naupahan atong turo na isa o kini pud naturo naupahan gamay pa kayo dili katuoan kini kana buntis na pud ni naupahan man gyud ni siya duha di katuha no so kung naa jud kay turo sariling turo dahil kay mo sana imong kanding kana buntis na pud ni kini buntis nya kini buntis na pud ni kini siya kuan ni siya 3 ka bulan og 16 ka adlaw so dali jud kay manguhag jud ay kaya pud sa mosanay